Waqt Glam illum, ir-Reġina Camilla iżżur l-Irlanda ta' fuq u tajt li żewġa ir-Re Karlu III jinsab tajjeb. Insegwu l-aspettattivi tal-Eurovision ta' din is-sena f'Malmö l-Iżvezja f'Mejju li ġej, stennija ta' udjenza minn 80 pajjiż. L-artist leġendarju Ingliż Elton John u l-awtur tiegħu onorati bil-Gershwin Prize f'Washington, l-Istati Uniti. Is-serje famuża ta' The Crown innominata għal BAFTA TV Awards. L-artist leġendarju tal-ġeneru hip-hop Dr. Dre onorat bistilla fil-Hollywood Walk of Fame. Ir-Reġina Camilla żaret ħwienet f'Belfast l-Irlanda ta' fuq waqt żjara ta' jumejn. Hija waslet fil-Kastell Hillsborough f'County Down fejn membri tal-pubbliku laqgħuha bil-ferħ filwaqt li tawha kartolini b'messaġġi ta' awguri għal fejqan ta' malajr għar-Re Karlu III li bħalissa qed jingħata trattament għal kanċer fil-prostata. Kien hemm qatt ta' tfal mill-iskola primarja ta' Belfast li awguraw fejqan ta' malajr lir-Re Karlu. Minħabba trattament li qed jingħata ir-Re ma jistax jidher fi pubbliku u għaldaqstant kellu jipposponi l-appuntamenti tiegħu u fejn possibbli qed tattendi waħida ir-Reġina Camilla. Stennija ta' rekord ta' viżitaturi f'Malmö l-Iżvezja l-Eurovision Song Contest ta' Mejju li ġej. Minħabba l-istennija rekord ta' turisti u dawk li se jattendu għaż-żewġ serati tas semifinali u l-finali wara r-rebħa ta' Loreen is-sena li għaddiet se jfisser li dawk responsabbli mis-sigurtà fosthom il-pulizija se jkollhom biċċa ta' uġigħ ta' ras. Ftit aktar minn xahar il-bogħod minn dan l-avveniment li attira miljuni kbar ta' telespettaturi madwar id-dinja, l-organizzaturi ħerqana l-spettaklu ieħor mill-aqwa fejn hemm stennija ta' nies minn 80 pajjiż differenti minn madwar id-dinja. Il-Eurovision se jsir preċiżament bejn is-7 u l-11 ta' Mejju li ġej. Minn barra l-ispettaklu l-festival se jattira wkoll qatt ta' protesti fosthom dawk li qed jipprotestaw kontra l-gwerra f'Gaza u kontra s-sem tal-Iżrael f'dan il-Eurovision. Aktar kmieni dan ix-xahar l-Iżrael kellu jaċċetta li jbiddel il-lirika tal-kanzunetta tiegħu għal din is-sena minħabba li kien hemm referenza għall-attakki tal-Ħamas ta' Ottubru li għadda. Minkejja li l-Iżvezja mhijiex kontra l-opinjoni pubblika u l-espressjoni ħielsa, l-organizzaturi qegħdin jippreparaw għal kull eventwalità bit-tama li ma jinqala ebda inkwiet. You can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but Elton John u l-awtur tiegħu Bernie Taupin, kollaborazzjoni ta' suċċess għal 20 ta' snin, onorati bil-Gershwin Prize f'Washington DC. Ir-raġel ta' Elton John, David Furnish, apprezza wisq dan l-unur li kiseb żewġu. Being able to share success with somebody is the greatest thing you can ever have. And he is some special person. I love him so much. I love what he's become, how happy he is. I love what I've become and how happy I am. We've both been through hell, and we've come through the other side. And it feels good. Elton John iħossu onorat u ta' dan il-kumment. Thank you for this incredible honor. Bernie Taupin, l-awtur li kiteb bosta mis-suċċessi kbar ta' Elton John, qal hekk. Thank you so much. Basically, he said most of everything that needs to be said, but I'd be remiss if I didn't thank all these wonderful, wonderful artists who have performed here tonight. Malli rċieva dan l-onur, Elton John qal li s-suċċess tiegħu huwa minqux fl-istorja mużikali dinjija grazzi għal ħabib u awtur tiegħu Bernie Taupin u qal li kieku mingħajru żgur li ma kienx jasal fejn wasal. Taupin ilu jgħix fl-Istati Uniti sa mis-sena 1970 fejn qal li japprezza wisq ir-relazzjoni sabiħa li għandu ma' dan il-pajjiż. Waqt din iċ-ċerimonja f'Washington DC kien hemm is-sem ta' bosta artisti fosthom ta' Metallica, Annie Lennox, Billy Porter, Brandi Carlile u Garth Brooks, il-koll interpretaw fost l-aqwa hits ta' Elton John u Bernie Taupin, fosthom Funeral for a Friend, Border Song, Sorry Seems to Be the Hardest Word, Benny and the Jets, I Guess That's Why They Call It the Blues u il-hit Don't Let the Sun Go Down on Me.
John Mitchell kanta il-kanzunetta leġendarja ta' Elton John I'm Still Standing, kanzunetta kbira oħra ta' Elton John li ġiet kantata wkoll minn Annie Lennox u Brandi Carlile. L-aħħar staġun fuq Netflix ta' drama irjali The Crown kisbet l-akbar ammont ta' nominazzjonijiet għal BAFTA TV Awards fejn il-futballer David Beckham u martu Victoria ukoll qegħdin innominati f'dawn l-awards għas-serje tagħhom fuq Netflix. The Crown huwa serje bbażata fuq id-drama tal-istorja tal-familja irjali Ingliża taħt it-tmexxija ta' Reġina Elisabetta II. Kollox, The Crown kiseb 8 nominazzjonijiet, b'4 minnhom fil-kategorija tal-aħjar atturi. Dominic West, li fl-aħħar staġun interpreta l-parti tal-Prinċep Carlo, u Elizabeth Debicki, li fl-aħħar staġun interpretat il-parti tal-Prinċipessa Diana, huma fost il-membri tal-kast li ġew innominati bħala l-aqwa atturi. L-aħħar episodju tas-serje Black Mirror bit-titlu Demon 79 kiseb 7 nominazzjonijiet, inkluż nominazzjoni għal Anjana Vasan bħala l-aqwa attriċi fejn tinterpreta l-parti ta' assistenta ta' ħanut li toqtol 3 persuni biex twaqqaf lid-dinja milli tispiċċa. Id-drama Happy Valley kiseb 6 nominazzjonijiet, inkluż nominazzjoni għal Sarah Lancashire bħala l-aqwa attriċi. Nominazzjonijiet oħra jinkludu għal Helena Bonham Carter għal miniserji biografika Nolly u Bella Ramsey għal The Last of Us. Succession kiseb 5 nominazzjonijiet, fil-waqt li oħrajn kisbu nominazzjonijiet huma id-drama The Bear u Beef. Aktar minn 100 programm televiżiv ġew innominati, fil-waqt li 17 minn 44 nominati kienu nominati għal BAFTA TV Awards għall-ewwel darba. Il-BAFTA TV Awards se jsiru fit-12 ta' Mejju li ġej. L-artist leġendarju tal-ġeneru hip-hop Dr. Dre jingħaqad mal-istilel fil-Hollywood Walk of Fame f'Hollywood, Los Angeles. I'd like to thank the Hollywood Chamber of Commerce, who felt that I was finally ready to walk in the footsteps of Ice Cube, Snoop Dogg, 50 Cent. Fost dawk li marru jifirħu mal-artist waqt din iċ-ċerimonja kien hemm il-ħbieb tiegħu artisti rinomati Eminem, 50 Cent u Snoop Dogg. The idea of being memorialized on the Hollywood Walk of Fame, it's an incredible tribute to my artistry. Growing up in Compton, I never imagined that I would one day be represented here among some of my childhood heroes. You know, we've heard the saying a million times before, focus on your passion and the rest will follow, and that's exactly what it is for me. But I'm most proud of elevating the clarity and sound of how we experience hip-hop. Getting that thing right is one of my greatest achievements. You know, the clarity of hip-hop. You know, I love that this honor is unique to Los Angeles and brings fans from all over the world to my hometown to connect with their favorite artists. So, yeah, I'll be here forever. 50 Cent, Eminem. Dan hu dak li qal Snoop Dogg waqt dan il-jum importanti għal sieħbu Dr. Dre fejn qal li mingħajru qatt ma kien jikseb is-suċċess li kiseb. My brother from another mother. A rock in his hands on the beach he'd soon discover. Now we deep cover. Blood brothers, on a mission. Dre's edition. House with no furniture, studio in the back with a little bit of food in the kitchen. Long Beach to Compton to Calabasas. Compositions, pay attention. Quincy had Michael, they rewrote the cycle. So if Dre is Q and Mike is Snoop, we bang, G-thing. Jimmy Iovine, leġenda ieħor fil-mużika, kien ukoll parti miċ-ċerimonja. In his lane as a producer of hip-hop, you never hear Dr. Dre or. It's only Dr. Dre. Even the other producers say it's Dr. Dre. In the 50 years of hip-hop, Dr. Dre is the greatest producer ever. In fact, Billboard just named him the greatest hip-hop producer of all time. What took them so long? Dr. Dre huwa leġenda fil-ġeneru hip-hop, producer li ħoloq hits kbar għal Ice Cube, Snoop Dogg, 50 Cent u Eminem u artisti kbar oħra. Dr. Dre huwa wkoll rebbieħ tal-Grammy Awards għal 9 drabi.